taifa, kila kabila na kila lugha, ni wajibu wetu kuwafikishia watu wakubwa kwa wadogo, hata na wazee. Yatubidi tuwahubiri, yatubidi tuwahubiri. Injili yapaswa kuhubiriwa pote, kwa kila taifa, kila kabila na kila lugha, ni wajibu wetu kuwafikishia watu wakubwa kwa wadogo, hata na wazee. Yatubidi tuwahubiri, yatubidi tuwahubiri. Usiogope kaka, dada, muda ni huu sasa, ya kuwajulisha wengine habari njema, ya kuwajulisha wengine habari njema. Usizarau mama, baba, muda ni huu sasa. Usizarau mama, baba, muda ni huu sasa. Usiogope kaka, dada, muda ni huu sasa, ya kuwajulisha wengine habari njema, ya kuwajulisha wengine habari njema. Usizarau mama, baba, muda ni huu sasa. Usizarau mama, baba, muda ni huu sasa. Injili yapaswa kuhubiriwa Kwa kote, kila taifa, kwa kila taifa, kabila, kila kabila na kila lugha, ni wajibu wetu kuwafikishia watu wakubwa kwa wadogo, hata na hata na wazee. Yatubidi tuwahubiri, yatubidi tuwahubiri. yatubidi tuwahubiri. Injili yapaswa kuhubiriwa kote, kwa kila taifa, kila kabila na kila lugha, ni wajibu wetu kuwafikishia watu wakubwa kwa wadogo, hata na wazee. Yatubidi tuwahubiri, Yatubidi baba, mama, yatubidi tuwahubiri. Nyumba kwa nyumba